Ja prosto ne mogu ni da zamislim ovo leto bez ovog kremastog i fantastičnog matcha cheesecake-a. Hajde da ga napravimo. Za početak nam treba Štarkov mleveni keks. Prelijemo ga otopljenim puterom i mešamo dok ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Prebacimo smes u kalup, izravnamo, izjednačimo sa svih strana i prelazimo na želatin, preko kojeg prelijemo malo vode, promešamo i ostavimo 10 minuta. Za to vreme dodamo krem sira u veću posudu, pospemo šećerom i promešamo dok sir ne omekša. Dodamo vanilu, limunov sok i zalijemo slatkom pavlakom. Promešamo dok ne dobijemo ujednačenu smesu. Sada očvrsti želatin ide u mikrotalasnu na 20 sekundi da se otopi, zatim ga promešamo i prespemo u našu smesu. Kratko izmutimo i prelazimo na jednu jedinu menaž čokoladu. Iseckamo je na sitno i prelijemo zagrejanom neutralnom pavlakom i posle 3 minuta promešamo dok se čokolada ne otopi. Sada prespemo jedan deo naše smesa u drugu posudu i prelijemo našom čokoladnom smesom. Promešamo i sjedinimo sve. Sada je vreme da prelijemo preko kore, izravnamo i ide u zamrzivač na 20 minuta. Za to vreme sipamo toplo mleko preko mače i promešamo dok ne sjedinimo i ne razbijemo grudice. Čim se ohladi, sipamo u preostalu smesu. Špatulom mešamo kružnim pokretima dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Pažljivo prelijemo preko našeg ohlađenog čokoladnog fila, izravnamo i ide u frižider na 6 sati. Sada jednostavno oslobodimo kolač iz kalupa, isečemo velikodušno parče i uživamo maksimalno. Prijatno!